Reka nongere ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza ukomeje kudukurikira ukomeje kuba natwe uri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko reka nsuhuza abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zose uko ari ndetse n'umujyi wa Kigali abari mu karere k'ibiyaga bigari reka namwe mbifurize ibihe byiza ari nako mbaha ikaze rero mu makuru yacu amakuru akomeje kugenda avugwa. Niba warakoze subscribe ni byiza cyane, butari wayikora kuyikora biroroshye cyane, nukura munsi gato inkuru twakoze ukareba handitse ijambo subscribe mu magambo atukura, hanyuma ugakandaho ukananyeganyeza n'inzogera kugira ngo rero mu by'ukuri ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru yacu twaguteguriye. Ikaze rero muri aya makuru reka nkubwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije urwego rushinzwe ubutasi ku mari Financial Intelligence Center inshingano z'ubutasi zari zisanzwe zifitwe na RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kuva yajyaho mu mwaka wa 2018. Izi nshingano rero zikaba zikuyemo gukora ubutasi ku byaha byiza ndonke, ibyaha birebana no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'ibyikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi. Akaba rero mu by'ukuri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gushyikiriza urwego rushinzwe ubutasi ku mari ibizwi nka Financial Intelligence Center inshingano z'ubutasi zari zisanzwe zifitwe na RIB kuva yajyaho mu mwaka wa 2017. Hanyuma reka nkubwire ko rero mu by'ukuri ni nyuma y'uko abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bari baratoye ishingiro ry'umushinga w'itegeko rishyiraho urwego rushinzwe ubutasi ku mari mu Rwanda mu by'ukuri mu mwaka wa 2019 ruzaba rero nyuma yo kuvanwa muri banki nkuru y'u Rwanda Mbere aho rwakoreraga rukajyanwa muri RIB. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe igenamigambi Dr. Claudine cyo gihe yabwiye abadepite ko hakurikijwe amahame mpuzamahanga urwego rugomba kuba rero rwigenga. Yavuze ko rugomba kugira kandi ububasha n'ubushobozi bwo gukora imirimo yarwo ubwigenge, harimo kwibwiriza, gufata icyemezo cyo gusuzuma, gusaba ndetse no gukwirakwiza amakuru yihariye. Icyo gihe Dr. yagaragaye imbere y'abadepite abagezaho isobanura mpamvu ku mushinga w'itegeko rishyiraho uru rwego. Yagize ati muri 2002 u Rwanda rwemeje burundu amasezerano y'umuryango w'abibumbye agamije kurwanya ubugizi bwa nabi mpuzamahanga buteguwe. Amasezerano ateganya ko rero ibihugu byayashyizeho umukono bigomba gukora ku buryo inzego zabyo z'ubuyobozi ndetse kandi zishyiraho amategeko zigira uko zifatanya kandi zihererekanya amakuru ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga ku buryo bwashyizeho amategeko mu gihugu. Yavuze ko kubera rero iyo mpamvu ibihugu bigomba rero guteganya uburyo bwo gushyiraho ishami ry'ubutasi ku mari rikora nk'ishami ry'igihugu rikusanya risesengura amakuru arebana n'iza ndonke rishobora kandi gukorwa. Yavuze ko mu rwego kubahiriza ingingo kandi ishami rishinzwe iperereza ku mari ryashyizweho mu Rwanda muri 2008. Yagize ati kubera inshingano urwego rushinzwe ubutasi ku mari rwawe leta yemeje mu by'ukuri kurushyiriraho nk'urwego rwigenga aho kuba ishami ribarizwa muri banki nkuru y'u Rwanda nk'uko byari byarateganyijwe mbere. Yavuze ko uru rwego rukora nk'urwego rw'igihugu rwakira kandi rugasesengura raporo ku bikorwa abikemangwa n'andi makuru ajyanye n'iza ndonke mu byaha bikomeye cyane bifitanye isano no gutera inkunga iterabwoba cyangwa se ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Yavuze ko uru rwego kandi rugomba kuba rwigenga, bityo rugomba kugira ububasha n'ubushobozi bwo gukora imirimo yarwo nta mabwiriza ruhabwa n'urwego urwo ari rwo rwose. Mu by'ukuri yavuze kandi ko ari urwego rugomba guhabwa imari n'abafasha mu bya tekinike mu buryo rero bushimangira ubwigenge bwarwo. Icyo gihe Depite John Rwabyoma we akaba yarashimye uru rwego gusa avuga ko rugomba guhabwa abantu koko bazobereye mu by'ikoranabuhanga. Yagize ati nishimiye kuba iki kigo kigiye kubaho atahubwo cyari cyaratinze kuko tuzi ko hanze aha atagikoreshwa impapuro. Ati iyo urebye uko abantu rero barushanwa mu ikoranabuhanga, ati iri koranabuhanga usanga rero rihinduka buri gihe. Bivuze ko aba nabo bagomba rero kuba bafite intambwe nyinshi cyane z'abakora ibi ngibi. Dr. Claudine yari umunyamabanga muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yagaragaje ko urwego nubwo ruzaba rwigenga ariko rusanzwe ruriho, ati kandi rukazakorana n'ibindi bigo bisanzwe bizobereye mu kugira ibikoresho bigezweho, bityo nta mpungenge z'ibijyanye n'ibikoresho. Umushinga w'itegeko rishyiraho urwego rushinzwe ubutasi ku mari wateguwe mu rwego rwo gushyiraho mu bikorwa icyemezo cy'inama minisitiri icyo gihe yateranye ku itariki 28 Ugushyingo 2019. Hitabwaho rero mu by'ukuri ibyifuzo nama byatanzwe n'itsinda rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'imari. Uyu mushinga kandi w'itegeko wari ugamije gusimbura itegeko nimero 69 agakuneka 2018
yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8/18 rikumira kandi rikanahana icyaha cy'izandonke no gutera inkunga iterabwoba, kuko byagaragaye ko iryo tegeko ririmo ibyuho hagendewe rero kubisabwa n'amahame mpuzamahanga. Umushinga w'itegeko rero ukaba ugizwe n'ingingo zigera kuri 39 ziri mu mitwe rero ine, irimo ingingo rusange, gukumira, gutahura iyezandonke ndetse no gutera inkunga iterabwoba cyangwa se ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, ibyaha n'ibihano n'ingingo z'inzibacyuho ndetse n'izizisoza nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Uyu munsi wa none rero mu by'ukuri urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukaba rwamaze gushyikiriza urwego rushinzwe ubutasi ku mari Financial Intelligence Center mu by'ukuri inshingano z'ubutasi zari zisanzwe zifitwe na RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kuva yajyaho mu mwaka wa 2018. Z'inshingano zikaba zikuyemo gukora ubutasi ku byaha by'izandonke, ibyaha birebana no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'ibyikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Munsi urukiko rukuru rwakomeje iburanisha ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be bareganwa 20. Rusesabagina ntiyarahari. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya umushinja. Nibyo Asumuta Kaboyi atubwira. Umutangabuhamya wumviswe n'urukiko ni Habiyaremye Noel, wahoze ari umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo za FARE, waje no kuba mu ngabo za FDLR. Habiyaremye Noel yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka wa 2006 akamugezaho umugambi yari afite wo gutera u Rwanda, akamusaba inkunga. Habiyaremye Noel wari usanzwe uba mu mashyamba ya Kongo yabwiye urukiko ko yari yatangiye gukorana na Rusesabagina ibikorwa birimo gushakisha abarwanyi bazamufasha guteza umutekano muke mu Rwanda. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yagiye amwoherereza amafaranga mu bihe bitandukanye, ayo yabonye yageraga ku 8,000 by'amadolari. Habiyaremye yabwiye urukiko ko bari batarageza ku mugambi wo kugura ibikoresho bya gisirikare usibye telefone ya satellite bari bagiye kugura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye ibafasha mu itumanaho. Habiyaremye yavuze ko i Burundi yari kujyanayo na Colonel Mbiturende Tarsisi, yari yarabwiye uyu mugambi ndetse yari yaranamaze kumuhuza na Rusesabagina baraganiriye. Habiyaremye Noel yabwiye urukiko ko Colonel Mbiturende Tarsisi yarasanzwe akorana na Madame Ingabire Victoire nawe warezwe gukora n'imitwe ishagwirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse agahanirwa iki cyaha. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Mbiturende yari yamubwiye ko afite gahunda yo kujya mu Burundi, amubwira ko afitanye gahunda na General Adolphe Nshimiyimana wari ukuriye iperereza. Ati nabibwiye Rusesabagina nsaba kuzajyana nawe i Burundi. Habiyaremye yabwiye urukiko ko Rusesabagina yahise aboherereza amafaranga y'urugendo ndetse nayo kuzagura telefoni za satellite zari kubafasha mu itumanaho, abasaba kuzayafatira i Burundi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo bajyaga mu Burundi gufata ayo mafaranga ndetse no kubonana na Adolphe, Habiyaremye na Mbiturende bafashwe n'ubuyobozi bw'u Burundi bahita babohereza mu Rwanda babanyujije ku Kanyaru. Habiyaremye Noel ndetse na mugenzi we Mbiturende Tarsisi bose bagaragaye mu rubanza ubushinjacyaha bwaregagamo umunyapolitiki Ingabire Victoire ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Habiyaremye yafungiwe icyo cyaha ndetse akatirwa imyaka 3 n'igice, ubu akaba yararangije ibihano bye. Urubanza ruracyakomeje, ubushinjacyaha busobanura ibikorwa bya Rusesabagina muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije fondasiyo yo gufasha yari yarashinze. Asumuta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumuta urakoze. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ubutabera mu Rwanda ni n'urubanza kandi rwa Major Habib Mudatiru wahoze ari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda n'abagenzi be 31. Umushinjacyaha avuga ko bari mu mutwe wa P5
cyangwa P5 mu cyongereza wabatorezaga ibya gisirikari mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bazaze batere u Rwanda mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Urukiko rukuru rwa gisirikari rwabasomeye uyu munsi. Eric Bagiruwubusa yarahari araduhiye inkuru. Isomwa ry'icyemezo cy'uru rubanza rw'itsinda ry'abantu 32 ryatangiye rikererewe hakurikijwe amasaha yari yatanzwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Byose birashingira ku ngamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 bitandukanye n'indi minsi y'iburanisha ry'uru rubanza. Isomwa ryago ryongeye kubera mu cyumba kinini cyagenewe imihango y'ubukwe n'ibindi birori hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Baba baregwa ndetse n'abandi bashaka gukurikira isomwa ry'uru rubanza, buri wese yabaga yategetswe kubanza kwipimisha icyorezo COVID-19 anabigaragariza ibimenyetso. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha Liyetona Koloneli Bernard Rugamba Hategekimana yabanje kwibutsa ibyaha baregwa bose bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe hagamijwe inyungu no gushyigikira igitero cy'intambara, gucura umugambi ku cyaha cyo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gutoroka igisirikare no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba. Itsinda ryose riregwa ko imitwe ya politiki itemewe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda igera muri 5 yibumbiye hamwe ishyiraho umutwe w'ingabo zitemewe wa P5 batangira gukorera imyitozo ya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo i Kongo. Ubushinjacyaha buvuga ko abarwanyi ba P5 baturukaga mu bihugu by'u Burundi, Uganda, Malawi, Kenya na Tanzania, kandi ko bahurizwaga i Burundi, aho ubushinjacyaha buvuga ko bahabwaga ubufasha n'igisirikare cy'u Burundi na Uganda. Bimwe mu bitero bivuga ko byagabwe ku Rwanda ni igitero cyo mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda mu kwezi kwa 10 2019 cyahitanye abaturage b'abasivile 14. Major Habibu Mudasiru wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda mu 2013 urukiko rwavuze ko we yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Mu gusobanura imikorere y'ibyaha, Major Mudasiru yavuze ko yahabwaga amabwiriza na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Avuga ko mu bikorwa byabo bahujwe na bamwe mu basirikare bo hejuru mu gisirikare cya Uganda n'u Burundi. Avuga ko General Faustin Kayumba Nyamwasa yamuhaye amabwiriza yo kwigisha abasirikare bashya binjiraga mu mutwe wa P5. Akavuga kandi ko mu mikoranire ye na bamwe mu basirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi bamwakiriye bakagirana ibiganiro bakamwizeza ubufasha mu bikorwa bateguraga ku Rwanda. Muri bo ngo